Hello, kwazaram kip dot minula pa ulenam na nanza pitin nandam din hamo kamboy pa si Shukri minin nanza pitin nan kut kan tlay din ha kay makamin chu biak lay par kasi Gospel Ministry International in nan kut kan tlay ha atulyaw chu COVID asitsa a lockdown in kan chiaw na biakin kampat law nak zong asaw ngai jang siman selo atuban tukliaw chan zong a kan ma le kan nak chiaw in pathian thang that nak na le pathian thong thabia tam pi ngai khau sitia atuliaw pathian mimman Reverend Abraham sang no le anupi namang in crusade tim to asi crusade tim to mi ani le chan chu October ndikul le nikhat in December ni somthum le nikhat tiang zerha chung arak salai ara lai ding mi nithum ni zan in zerpini zan tiang achan phan te in kha ko asilai abik in Hakale tantlang min ha cha a nithum ni zan in zerpini zan tiang zan na zipasari in TV channel a kan rakha lai Jun Facebook Live Myanmar in Zan Nazi Pasari Malaysia in Zan Nazi Priyat Lecheu India Zan Lei Nazi Peru Australia Melbourne Zan Nazi Leikat Lecheu Europe Zan Nazi Pani Lecheu USA Dallas Zinglei Pasari Lecheu USA Indiana Zinglei Priyat Lecheu Rakstelai Facebook Premier Live USA Le Australia cha a USA Indiana Zan Nazi Pasari Lecheu USA Dallas Zan Nazi Peruk Lecheu Australia Melbourne Zinglei Nazi Pasha Lecheu in kan rakha te lai Speakers singers minung pakul ni chan an kam han piak te lai pathian thok chapian hali pathian thang chat nak la chu Facebook page Gospel Ministry International in rakha asite lai Gospel Ministry International page lai le following le share in rakan bombe te arau hada pathian bian hale pathian hlana tam pi he kan tong than halai akan zau tunan za pi ta chunga lunglom nak tam pi kan nei